Acara ini disponsori oleh Pemirsa, indik pauwahan kasus COVID-19 Bali ring tanggal 16 Juli kauningin nincap. Yening saihang ring rahina sedurung nyani kanto 100% Sampun 5 rahina pungkuran pasien COVID-19 harian kauningin penyatusan diri biwah kasus aktif ipun langkungan siu diri. Nanging kauningin nenten-wenten pawawan pasien padam asapuni ketaler kewentenan pasien kenak dorong langkungin wilangan kasus anyar. Anut saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, pawawan kasus wenten 150 kutus diri, dados nyani wilangan kumulatif kasus COVID-19 Bali langkungan 106 dasa talian diri. Anut saking data inucap, mawawah saking WNA kantos dasan diri. Kauningin selai WNA terkonfirmasi COVID-19, wilangan inucap tedun saihang ring rahina sedurung nyane kantos tigang dasa diri. Sanilianan 103 likur diri, rauh saking WNI, inggian sanema 2 KTP Bali, pitung dasa padiri KTP Dura Bali selikur diri, miwa kasus Dura Bali wenten tigang dasa kutus diri. Ngenenin pawahan kasus pinih akeh rauh saking Badung, kantos 6 dasa padiri. Selanturnya nih, wenten dan pasar petang dasa 3 kasus, miwah gianya sio ngolas diri. Asapuni ketaler kewentenan 6 kabupaten, taler nguningayang kasus anyar, luwire tabanan sio diri, Karangasem kutus diri, Bangli pitung diri, Buleleng 6 diri, miwah kelungkung sahajem rane. Selanturnya nih, indik pasien kenak kauningin wenten pitung dasa 6 diri. Pinih akeh rauh saking dan pasar antuk tigang dasa 3 diri. Raris wenten Badung ulu likur diri, Gianyar kutus diri, Bangli tigang diri, Karangasem kali diri, Kelungkung miwah Buleleng suang-suang wantah adiri. Nanging jemrana miwah tabanan nenten nguningayang pasien kenak. Asapun ketaler indik wilangan kasus aktif wenten siu nanggu 6 diri. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.